Assalamu alaikum. Mobile application ge Dhivehi tutorial Vaagipage maruhaba algondu min shahin algondu ge duwa ki adi ummidaki horiya faraettakum sehalu gawon adi balikon ole faraettaka avashyifayakan ede YouTube channel la subscribe nukura faraettakum subscribe kolluma fahu bell icon na fitala fa all la habendumu auto notification libigen daane denga Facebook page vis follow kolla fa like difa denga vihas gina faraettaka share kolla debba eru me maalumatta gina faraettaka libigen daane den istihari jahalan beenum folwa faraettakum hama message kollima ekan hama jehegen daane mifa rolgon kiyalde meoleni Dhivehin fome furaafa soy kohfa fonuwaane goiy Ingiresen unna forma Dhivehin unna forma phone beenukoggen furaru tafatuwa hamawsekane kamaki adi emme muhemu kamaki jehene Dhivehi nuwata taana keyboard e beenum fura mikala Dhivehi nuwata taana keyboard e phone nan install ko setting hada beenu kurane gon egeta negunakas derave haswana kamenne nege kudinna install kurane gota setting hadana gota beenu kurane go kiyala difa aa video e waran awahan upload kolla deena mi video kiyala deeni hamawsekane mikala keyboard e beenukoggen form e furane go Dhivehin unna form furames me beenum kura application nam mekiyani Adobe Fill and Sign epesama Google Play Store on hille download korevene hama eme fortama application hulwala mati kanuga meenna galama fitalima annane soy kura etanu gama soy kollafa beendima komme faru soy kura kanu jenama beenwa soy kollafa me danna fitalima application soy innani save efa denga mati ga mihen he meenna tana fitalima annane emihege amilla maalumatta furala mi besama furala behetima komme faru kanu jehene liyaka tin miga nuhimene maalumate miyan ituru kuram beenukam gawaname emme tiriga meena ed custom field diyama annane edu kurave egoton hama emme foratam mi id card edu kuram beenukam gawanama mi type label hiya meena tanuga foratam liyelane id card number not id number jahafa type value hiya meena tanuga id card number liyela hama keyboard back button na fittali me id card number miyan save kurevoni then furam beenuwa form me pallumattaka select a form to fill out diyama annane tin option etanu meduga meenna from the photo library diyama annane phone ge gallery ge honna photo ta etanu phone download ko form select kollima annane form then form ge nam badal kuram beenukam gawana mama mitana gosfa beenuwa namen hama jahale ven jahala mati ge meenna attach fitalima form epa innane levifa then hama dengilin hifa beenuwa ka zoom ves kolle vene mi algon men hada ven sample form mi form ga furta meenani furihama nanjahan furta mai samanan inna tana fitala eggotaki keyboard on hama nan liyelum evren fasihawane mati ga meenna mihen he meenna tana fitali annane kurin save ko fori maalumatata etanu hama namat select kollima nan innane form an asfa den hama ingilin hifa genas beenwa tanaka set kolleve den hama size kuda kuram wegen hama kudayeya size bodu kuram bodueya me dustbin me delete kollan innata den hama ingilin hifa genas beenwa tanaka set kollime eni nan jehifa demi form ga meenani id card number jaha megota goliga number jaha beenukam gawana mama mi tin dot of fitala annane ab goliya kalla etana fitala eggotaki keyboard on liyom anegotaki ati kanuga mihen he meenna tana diyama annane korin furaafa hori maalumatta etanu hama id card number select kollima id card number annane demi koluga meenna tirun hama beenum warkaru kollevena nuwata digu kollevena den hama kudayen size kuda kurevena boduyen size bodu kurevena den dustbin on delete kollevena denga beenuwa waraka golitaka set kolla fa du kollime innani id card number vis jehifa demi form ga meenani jinsu faaga kuran anhento firhento migota me golitaw gamuko jahanjani rangalu faaga rahe noni dote mikale ecche jaham beenukam gawana sama beenuwa tanaka fitala mitin dota fitali annane beenuwa ecche ama select kollime innani asfa denga me beenuwa ecche select kolluma fahu ingilin hifa hama gengus beenu tanaka levene meenan hama zoom ko fennan den hama beenu wa tanaka lafa kudayen size kuda kurevene boduwen size bodu kurevene deminani soy kura beenu kam gawana sama soy kura beenu wa tana fitala mati ga meena galaven he meena tana diyama annane korin save ko fen soy ama soy fitalima soy innane form an aswa den hama mi tieru ge hifa size beenu waraka kuda ko bodu kollevene den hama ingilin hifa genas beenu tanaka lima e soy kurevun form furani imma fonuwalan kiyenetto hadana
ಮಿಫೋಮುಗ ಮೀನ್ನನಿ ಫೋಮ್ ಫುರಾಲುಮ ಫೋ ಮೇಲ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವ ನುವತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎ ಫೋನುವಾಲವ್ವ ಎಗುತ ಮೇಲ್ ಕುರ ಬೇಣುಕಮುಗ ನಮಿ ಶೇಯಾ ಯದ್ದಾನ ತಿಯಾಮ ಅಣ್ಣಾಣ ಮೇಲ್ ಕುರ ಅಮ ಮೇಲ್ಲ ಫಿತ್ತಾಲಿಮ ಇನ್ನಾಣ ಮೇಲ್ಲ ಗೊಸ್ಫ ಎಕಮಕು ಮೇಲ್ ಫೋನುವಾಲುಮುಗ ಕುರಿಂ ಹಂದಾಣಗ ವಾಟಂಜೇನೆ ವರಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಂಕೊಳೆ ಬೊನೆಲಾಣ ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫುರಾಫಾ ಇನ್ ಕಮುಗೆ ಲಿಯುಂಕೊಳೆ ಮೀನ್ನನಿ ಅರಾಫಾ ಮೇಲ್ಗ ಮಿ ಮವಾಣ ಮಿ ಫೋನುವಾಲುಮುಗ ಕುರಿಂ ಎತಂಕೊಳು ಖಂಡಾಲಂ ಎನ್ನುನಿ ಅಮ ಮೇಲ್ ಫೋನುವಾಲಾರು ಇನ್ನಾಣ ಎತಂಕೊಳು ಅರಾಫಾ ದೆಮಿ ಫೋಮುಗ ಮೀನ್ನನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಫೋನುವಾಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬೇಣುಕುರ ಫರಾತುಂಗ ಸಮ ಶೇಯಾ ದಿಯಾಮ ಇನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಫೆನ್ನ ಹಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೊಸ್ಸ ಫೋನುವಾಲೆವೆ ಮೀ ಇಂಗೇತೋ ಮೀಗೆ ಫುರಾಫಾ ಫೋನುವಾಲಂ ಹದನ್ ಜೇನ ಗೊತಕಿ ಫಸಿಹ ಎಹಣ್ಣು ಮಿಹಾರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕುರಾಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕುರಾಕ ನುಜೆಹೆನ್ ಮಿಕಾಲ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಚಾನೆಲ್ ಹಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊಲ್ಲುಮಾ ಏಕ ಆಟೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲಿಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಿತನ ಫಿತ್ತಾಲ ದೆನ್ ಇಂಗಿರೇಸಿಂಗ್ ಹುನ್ನ ಫೋನ್ ಫುರಾಗೆ ಬಲಾಲ ಮಿತನ ಫಿತ್ತಾಲ ಎರು ಫೆನ್ನಾಣೆ ದೆಮೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಮ ವಿಹಾಸ್ ಕಿನ ಬೇಕ ಶೇಯಾ ಕೊಲ್ಲ ದೇವ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಲ್ಲೆವೇತಿ ವರಬೋಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ